Достор, мен кимди көрүп калды деп ойлойсуздар. Азыр бул жерде Карина орыстың қызын көріп қалдым. Кеттік артынан барамыз. Камераға сүйлеп отырмын, Карина алыстап қойып кетіп қалыптыр. Карина әптеп жеттім. Қандайсың, Карина, қандайсың, орыстың қызы. Жақсы, мені тайынсың. О, тайынымда бірек тиішті, мен бір не сенмейді деп. Короче, камера тартып эле коңузчу деп айтты. Ошентип отуруп, а деди, бу деди. Короче, экөөбүз ошентип дос болдук. Эфирде эле жин болбосо, жашоо жакшы эле кыз экен. Ошентип орустун кызы бетиме шпак күлөп калам деп косметика жакка өттү. Билесиздер, кыздар бетине шпак күлөп коймоюнча жүрүшө албайт. Мен орустун кызына айттым, экөөбүз чикайт этип ойноп көрөбүз. Ким жеңилсе киного алып келмей деп сүйлөштүк. Карина макул болду. Экөөбүз чикайт эттик, агылдык болдук. Короче, реванш сурады. Кайрымен, короче, ошентип отуруп Карина жеңилди, киного алып келмей болду. Достор, азыр Карина экөөбүз кинотеатрга кетип атабыз. Жанымда оператор жүрөт. Не? Карина, қарындай елесің бе? Достар, короче, достар, азы барып кино 3 билет қалады. Короче, біз тақсыр деген киноны көріміз келіп атады. Ошоны алып бересіңер? Қысар 3 билет алып береді, достар. Короче, орыстың қызы кино алғаны кетті. Тақсыр ал, тақсырды. Азыр. На, короче, кассанын алдына белгилеп почталып кетип турат. Мынакей достор, 3 билет алдык, жана мелдеш боюнча азыр киного тартабыз.